Assalamu alaikum урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз аралаш унааларды тарткандан кийин бул жакта биринчи сектордагы япошкаларды тартканды улантабыз. 29 ноябрь 2020 жыл авторынок Рюм. Honda Odyssey Absolute. Пробег 155 000 км. Жылы 2002, объем 3. Басы $6800, 0555 67 67 87. Расход 810 литр. Салонундагы тартып көрсөтөлү. Ассаламу алейкум. Болор бас канча байке? 6500. 6500. $6500 тугандар болор басы. Ооба. Toyota Wish. Жылы 2004, объем 1.8, коробка автомат. Арткы камерасы бар, без вложения, басы $6300, 0709 76 76 07. Газ, бензин. Канча байке болор басы? Болор басы $5900. Toyota Harrier. Жылы 2002, пробег 207 000 км, объем 3, $7400, 0500 21 52 16. Коробка автомат, расход 10-13 литр. Ассаламу алейкум байке. Болор бас канча? Канча? $7000. Болор басы $7000. Mazda Demio. $4600 bası, $127 000 пробег, 2003 жылы чыгарылган, объем 1.5, коробка автомат, 0706 60 04 44 телефон номер. Honda Stream. Коробка автомат, жылы 2004, объем 2, расход 810 литр. $4800, 0706 65 41 11. Ассаламу алейкум. Болор басы канча байке? 4,5. Болор басы $4500. Honda Fit. Жылы 2004, объем 1.3, коробка автомат, $5000, 0708 347 747. Honda Accord. Жылы 2002, объем 1.8, басы $4800, 0704 571 825. Расход 7-8 литр. Toyota Ipsum. Жылы 2003, объем 2.4, газ, бензин, коробка автомат, расход 812 литр. $6500, 0505 15 03 09. Honda Accord. Пробег 158 000 км, жылы 2003, объем 2,
Басы $5400, 0500 04 90 09. Салам алейкум. Қанша байке болар басы? Олар басы 448 миң. 448 миң сом. Долларға $5300. Honda Odyssey. Жылы 2000, пробег 235 миң километр, $5300, 0706 98 10 27. Коробка автомат, расход 10-12 литр. Honda Step жақша балда туғандар. Қышқы дөңгөлөктөрү жылы 2003, коробка автомат, объем 2 газ, 911, расход $8600, 0708 32 20 52. Салам алейкум байке. Қанша болор басы? Болор басы $8200. Салон таза. Subaru Outback. Жылы 2003. 0553 48 01 31, без вложения, $7900, пробег 154 миң километр. Toyota Ipsum, жылы 2009, пробег жазылбаптыр, коробка автомат, объем 24, $6200, 0705 40 07 01. Honda Fit, пробег 226 400 км, жылы 2002, объем 1.3, $4300, 0500 41 58 56. Коробка автомат. Ассаламу алейкум. Қанша байке болар басы? Олар басы $100 түшкөрөс. $100 қанша болот ошондо? 4 е? Болар басы $4200. Биринчи хажайын дейт. Toyota Alphard. Пробег 163 миң километр, жылы 2004, $7900, 0704 44 44 57. Коробка автомат, расход 13-14 литр. Ассаламу алейкум. Қанша байке болар басы? $300 скидка бар, е? $300 түшүп берем дейт. Mazda Demio. Басы $4200, жылы 2004, пробег 146 миң километр, объем 1.3, коробка автомат, расход 8-9 литр, 0776 42 91 10. Toyota Mark X срочно сатылат, жылы 2005, объем 2.5, расход 9-10 литр, коробка автомат, телефон номер 0703 0779 50 75 95.
Assalamu alaikum. Qancha bolor bası? Bular bası 5200 dolar. 5200 dolar. Bolor bası 5200 dolar. Toyota Caldina. Жылы 2003, avion 1.8, 5800 dolar, 0709 01 44 44. Расход 810 litr. Artkı kamerası var. Урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биздин бул чыгарылыш ушул машина менен аяктайт. Hafta rынок Рийом.